Nilai tinia pengmalu dah awai tala betul internet kan ni head plaro lalu dah terjadi na. Awai ni bukanlah pop up Google Chrome punya awai pemintu awai head ciri mana bla betul lo ada awai software me betul lo ada kakara awai khinu lah Google Chrome pula pop up pula jadi na. Awai ni pemintu internet ni orang internet juga ni awai tu ciri Hero dan yang ini pipu kepala na, ini malu ni leh ni, wah ini kerjaan itu, kerana ini coba beri, wah message kalau beri na, ini, wah nak tengah, wah ini pop kan, tengah, wah ini head ni, kita coba beri, baru kita lalu setting, baru Google Chrome. Browser wa yes setting ini bukan terlalu lah kalau kita beri macam ni. Nah bukan kuapi advanced, oleh bukan quality. Ini bukan cilo lah kalau no, bukan lera. Mana privacy clave no. Lera lah. Chola site setting way chola ti baru ke hanong ni apa bagala notification way na way ti notification way ni ba ke ni blog ka ni way de khan way de malu ma blog ka ye metri la na way ni na tu lo ti Biarti, mana itu biarti, mana dekat, maka hero ni tu mana way ni kan, hero kali ni overlay na maka kuah ni, na overlay, maka coba ke maka hero kali ni, mi overlay, na mi site, mi overlay ni, olah dah overlay. Tamalo ni kamera away lo. Tamalo sunya dekha go. Mau tu kita coba macam like, share, subscribe je na. Tablik wade.